Poslanik Knežević je sljedeći. Nek se pripremi poslanik Fatić. Slobodna Crna Goro i vi u ZIKS-u, ovo što ste slušali do sad, u stvari je bio radio DPS-a i emisija Želje i čestitke, gdje je svaka pjesma bila posljednja si došla, prva otišla, oj korono. Meni je žao što ću morati da prekinem ova zahvaljivanja svima i svakom podrške i da malo okrnji moral Svetog Milutina koji ubija koronu i da postavim nekoliko logičnih pitanja, pa ćete vi nastaviti vaš program radio DPS-a kad mi iz Demokratskog fronta završimo diskusije. Ja ne znam, gospodine Simoviću, da li mi živimo u istoj državi. Slušajući vas i slušajući poslanike Demokratske partije socijalista, ja imam osjećaj da vi živite na Marsu, a da mi svi ostali živimo u nekakvoj državi koja se zove Crna Gora, koja ima realne probleme i koja će teško izaći iz ekonomske pandemije koja nas je već zadesila. A zašto je korona posljednja došla, gospodine Simoviću, u Crnu Goru? Zato što niste imali testova. Zato što ste bili potpuno nespremni za njen dolazak. I da vam se pojavila na sjednici vlade Crne Gore, vi ne bi prepoznali. Moglo se sa svima vama rukovati što bi vi i vaš NKT mogli da prepoznaju koronu. I nemojte vi sad nama da govorite o tim vašim preventivnim mjerama. A zašto je prva otišla? Zato što ste vi sami procinili da će to biti nekakva vrsta evropskog i svetskog imidža proglašavajući Crnu Goru za free korona. Mene to posjeća, gospodine Simoviću, na one ekspres restorane gdje piše free Wi-Fi, kako bi se privukli turisti, a kad uđete ništa ni u restoranu, a tek nema Wi-Fi. A objasnit ću vam i zašto. Prvo, gospodine Simoviću, vi ste napravili spisak država u kojima je dozvoljeno da putuju građani Crne Gore, jer ste ih proglasili za države koje su epidemiološki stabilne. Među njima je i Njemačka i Hrvatska. Dan posle toga Njemačka je saopštila svojim građanima da slučajno ne idu u Crnu Goru, jer tamo korona igra crnogorsko. Iako mi to ne želimo da priznamo. A evo danas da vam uhvatim muštuluk, vaša braća i naša Hrvati donijeli su spisak od 12 država za koje će biti otvorene granice od 1. juna. Ima li Crne Gore, gospodine Simoviću? Nema. Znači, niko vas ne prepoznaje kao free korona destinaciju, osim vi sami sebe. A oni koji su bili spremni da vas prepoznaju kao free korona destinaciju, njima ste zatvorili granice. I objasnite mi na osnovu kojeg zakona i na osnovu koje tačke zakona ste mogli da proglasite državu za free korona, kad evo u članu 8 prava i obavezu u sprovođenju zaštite stanovništva zaraznih bolesti jasno piše, drugi stav, gospodine Simoviću, status države slobodne od pojedinih zaraznih bolesti ima država u kojoj je sprovedeno iskorjenjivanje te bolesti i u kojoj nema pojave slučajeva te bolesti po pravilu više od 3 godine. Koliko je prošlo od kad ste proglasili pandemiju? 16. mart. Koji je danas? 28. maj. I šta ste vi? Crnogorska vanga. Vi ste procijenili i pretpostavili da u sljedeće 3 godine neće biti korone u Crnoj Gori. Prekršili ste još jedan zakon. Kao što ste prekršili niz zakona, brutalno gazeći Ustav i inficirajući ga potrebom da kroz NKT napravite pandan Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zabranite javna okupljanja, zabranite litije i da one ljude iz predsjedništva Demokratske partije socijalista, o kojima ću govoriti nakon vašeg odgovora, postavite kao nosioce izbornih aktivnosti za izbore koje planirate odmah posle avgusta mjeseca. Znači, sve što ste mogli da uradite da inficirate Crnu Goru, a da istovremeno sprovodite izborne aktivnosti ste uradili, zloupotrijebili ste osjećaj građana da treba da budu disciplinovani na način da zakon ne važi za sve
I sada nam ovdje držite radio željoteku DPS-a gdje se zahvaljujete sami sebi.